Bunnyman i Bunnyman most. Ime Zečji most može izazvati neke smešne reakcije kod onih koji ne poznaju strašnu priču o ubistvu i masakru iza nje. Kao i većina urbanih legendi, priča iza Bunnyman mosta je element istine. Međutim, istina iza ove priče je malo konkretnija od većine. U hladnom oktobru uveče 1970. američki kadetski avion Bob Bennett i njegova nova verenica vratili su se sa fudbalske utakmice u Fairfax naselju u Virginiji. Parkirali su automobil na polju ispred Gvinejskog puta i u početku se divili zvezdama u toj vedroj večeri. Počeli su pričati o njihovom predstojećem venčanju i razgovor se okrenuo intimnom, ali iznenadni eksploziv van vozila uhvatio je Bennettovo oko. Pre nego što je imao priliku da reaguje, sekira je odletela razbijajući prozor ovih verenika. Zapanjujuća figura sva u belom nadmašivala se preko automobila i vrištala je na njih zbog neprijatnosti. Benneti su ubrzo pobegli od belog čoveka koga su videli na retrovizoru. Jednom kada su bili bezbedni, par je imao šta da vidi. Sekira koja leži na podu auta. Dali su različite opise čoveka. Bob je izjavio da je čovek nosio belo odelo sa dugim zečjim ušima, dok je njegova verenica opisala kapuljaču poput onih iz Ku Klux Klana, jer oni su bili još uvijek istaknute pretnje na jugu tokom 70-ih godina. Oboje su se sećali njegovog lica, ali ga nisu mogli dobro opisati zbog mraka u noći. Oko nedelju dana kasnije policijski službenik Paul Phillips išao je na svoju uobičajenu patrolu na gradilištu na Kings Park Westu sa Gvinejskog puta. Sve je bilo tiho, dok se Paul nije zapanjio glasnim zvukom i primetio je tamnu figuru koja se skrivala na tremu nedavno izgrađene kuće. Ne može se utvrditi kako je to činio. Paul je krenuo da se približava i otkrio je čoveka u kostimu belog zeca, koji je nosio i stavio veliku sekiru u poštansko sanduče, čak je pretio da će im razbiti glavu sa njegovom sekirom. Pokrenuta je potpuna istraga i više zahteva za Bunnymana. Priče su počele da se pojavljuju u novinama kao što su The Washington Post, sa naslovima kao što su čovek u bunny kostimu koji se traži u Fairfaxu. Posle nekoliko sedmica bez čvrstih tragova, policija je zatvorila slučaj zbog nedostatka dokaza, ostavljajući Bunnymanu slobodno da se kreće po terenu, a njegov identitet nije poznat. Ko je zapravo bio on? Jedna teorija navodi da je Bunnyman bio duh izgnanog manijaka. Prema legendi 1904. godine u obližnjem Cliftonu u Virginiji, azil za krivično ludilo je zatvoren. To nije bila bolnica, više zatvor zbog nasilnih poremećenih prestupnika koji se očigledno nisu mogli vratiti u javnost. Oni su bili zaokruženi i stavljeni na prevoz od 15 vozila koji bi se premeštali u drugi objekat u susednoj oblasti. Dok se na grubim seoskim putevima jedno vozilo srušilo, ubivši nekoliko zatvorenika i vozača, mnogi preživeli zatvorenici su pobegli, očajnički pokušavajući da se sakriju na selu. Policija je krenula iz celog okruga sa zadatkom zarobljavanja nasilnih zatvorenika i trud je bio uspešan u većini slučajeva. Ubrzo, nakon nesreće, pronađeni su trupovi zeca koji su visili sa drveća i ispod nadvožnjaka, postavljeni tako da stoje. Međutim, ne samo mrtvih trupova, već i sa komadima koji nedostaju od tragova zuba, ljudskih tragova zuba. Druga potraga je naručena, a stranka za pretragu saznala je grozno otkriće. Telo Markusa Walstera, jednog od uhapšenih zatvorenika, visi sa mosta zavezenim konopcem oko vrata. Policija je shvatila da su zajedno sa Markusom Walsterom propuštali nekoga po imenu Douglas Griffon, koji je institucionalizovan za brutalno ubistvo cele njegove porodice u uskršnjoj nedelji. A službenici su locirali Griffona kod mosta Colchestera, gde je Griffon uskoro pobegao, samo da bi ga pogodio voz na šinama neposredno iznad nadvožnjaka. Da li je Colchester Overpass prognan duhom poremećenog ludaka, nemoguće je reći sigurno, ali je pouzdano objašnjenje zastrašujuće. Da se čovek sa sekirom preteći da ubije nikada nije zarobljen. Još uvijek postoji mogućnost da Bunnyman iz 1970-ih ustane u toj oblasti. Očigledno je da se ljudi pozivaju na most kao
kao Bunnyman Bridge. Do današnjeg dana lovci duhova i tražioci uzbuđenja stižu do Colchester Overpassa, koji se sada obično naziva Bunnyman Bridge, nadajući se da će vidjeti spektar koji ga proganja. Ako želite to učiniti, pazite, most je aktivna železnička pruga i raskrsnica, a policija često patrolira područjem kako bi sprečila ljude da se približe, da ne bi završili kao Douglas Griffon.